Bonjour chers internautes, merci de suivre la chaîne YouTube Djeri TV, la télévision des éleveurs, la première chaîne dans la zone sylvopastorale. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aux prochaines vidéos. Merci beaucoup. Dumu ko demowo sonyowo dumu nono yo habru kudum adidum ko joni kwana kedimi holoko hesti hande e ndera majji hande gere kewde notenti dara jayinde jimmen holngel hene gedel gotel ngel burda teskade so wonna budge énergie de la campagne agricole sei kalambo remani tenkoy joko ada habbaranno e widi journal le soleil son excellence utundiriunu nyalomu hanki e jagordi mum e di halde kay financement ji promotion entrepreneuriat ballal rewbe sukabe ndo gerdidu jagordi o gaynantambo mayirdi lewru mai 2023 on processus d'unification des systèmes d'information structure du public ballodi entrepreneuriat rewbe yejitani midi la mungu yo jok baxlugol secteur informel ngam dañen programme national jencino entrepreneuriat habri non batu jagorde njowti ngay entrepreneuriat ma yubini lewru juin kono yejitani artudey jangde towndi peji mum de jettuno hen ou 2013 woni science technologie ingénierie mathématique woni sababu yamri jagordu topito ko fuda henoko ngam application réforme LMD artane awbo ka jejjido mbor e kayar hay getandaranabi mawdu leydi yo yamri jagordo mumo ndo wannatu dum njencudi njowtinde application code de la pêche artisanal ngam hurum mum hale kubam hale potidal mum partenaire uju technique et financier hale conseil interministériel jowtide campagne agricole mbulu solay wi ko milliarduji temudere kumbila ko sa yeddi namno vox no mobu ko président wade campagne agricole 2023-24 100 milliards ndaw kanjara garow walliddi no dañirden ñamdu yondu les économies ko budget mo meda yedi kono observateur rutunimu jagordum mum kollide filière avicole no jibino koporeji par hitandi milliarduji temeddi nayi cabandi joyi habri men kedi cabandi jetati million wofondi no sohle par hitandi siftoren kay korko wona julde nena ara sapoydi million gertogal no fada wana kam de nyewani ala ko grippe aviaire mbowi no rena mariam dañi ko defi waaw maki ko jewtami fadimi ko kolo e jaynde las fadimi uddit kunjudo batu FMI banque mondial Washington gerdido mum yobni darnde ma ndi darnida leydi ma kono non quotidien no namno ko dejjina ma candidature ma yadibe ma luldibe ma société civile ala hen gandudu to darida hay Idrissa Seck hay on mbolo quotidien ri cagal ndo hayti kucundiral mum e jayndi yankobe no jogori haldi aljuma jango kono metro wad haali mineni dum edo enquête non ko haali metro wi ko militant pop yo wono citoyen moddu riwtani kedi yadudey yitbe yadede 2024 kono non ndo laami eno jogino doli heddade laamu ayso yimmena maayo kono jarana kongudi mum di source a wi bitedo Bakari Domingo Mane wi wana maire halni mbere wawno yabude yim me laamu wono jeydu mallol ngol Sonko metro mallat wana haydar non o woni kay fittande biyu ko lawol do wi yewe kam kumi yeru cagalam ko biyam goddo bitedo Momar Njong wi metro wadde wana no lullidu nyaado Sonko mbo procès mum Mambay Niang sapoy jeedidi avril kono yimbi mum njeru tuni docteur Babakar Niang mbolasa adori kongudi mum deja Ousmane Sonko dañi jawgorgal cellal wodo jejjiten kalatan memno bidum dañi cadeli konto 7 ami ñing meneni ridam e wi di libération ko gerdido terre didduda hay ingénieur Fatima Zahra Diop sababundi wawana fewndude téléphone personnel DGO directeur juridique maître Yamara Samba ridam kanyumne soko wasdi wallude DGO ndo dañi cadeli comptable Lamine Camara cagal dabbali cabandi jeegom e joy di fonno fammindi meneni
minani koko mbaɗata grève délégué ji kayituɗi dalluniradi écart d'appréciation e nder collègue tawi noon ko amin ñing agent ji direction maintenance matériel roulant koko mbannat ɗum grève elle minani hanki laaɗe kewɗi dogani source alɗi tati tan doganno sappo e ɗiɗi koko darino 5h30 à 10h secteur noon holluti ko sabotage tema porte plainte source a no tintina men handi ma erdiɓe secteur mbaddu batu kono Dakar Times goƴum mum ko en zéro intelligence artificielle ɗo e Sénégal ko sa GPT-4 application joguiɗo ko nafa ko bonna siftoro cummu waɗino sappo e jeegom mars tonto caisse de dépôt et consignation e widi les échos ɓuuri jottorede ko belaɗo saabu memino parc informatique yaɓunino premier 4e 5e et 6e étage ha ko serveur uji stockage des données et armoire uji bannoɗi switch uji cumɗi poɗe ndure Sadio Mané e Sané ha ko Sadio mbo Walfo Quotidien wi gonko mum Bayern fewani wonɓe ngala gacce ko holɓen fijoɓe e nder lewru korko ɓe tribune wimbi mbawa woppude kiliyaneɓe ena ngara Aliou Ba mi siftonoro zina no nefuni mbaɗa ɓuftoɗa cikka a laaɓi kono ko dorwindi hoore mum saba laaɓal zanab ko ngal desɗo e desaɗo a condition noon aɗa tuubu ɗum noon mi haɗo ɗo mi siftonoro to zinato ɗo koko ɓorotona imanagal inde radio télévision fulɓe international mi salmoni mi juri